Kanong ruwai rapar bat kanong yaki wanra jingkala ka Sonita Alisade. Kepala pet nala kari ringkat ka ying kasem jongka ha kapor baka Taliban kelasen syar arpus na mensyua. Ha kaba ki kente kimla ban letre ki ha bantap yala ki dor bat ki kena kente kila syak khang ban le school. Kala kerpat ikinong yalam ka pertei ha ka sengi hat majai ban yang na kabenta ka hok ki kente bat kena kente menta baka Taliban kalawan phai ha ka bor sensyar. Kae ka bansa yaki briu jongi bat kawe ka bansa jongki arpus nam kajingyo. Wat syak penbit haki dur bula jong ka Taliban bala pen i haki kubor. Laong ka Alisade haka jingalang basisin sisnem ka UN General Assembly. Kala kerpat ikiri ka pertei bakin nom itu ya ka Taliban ban penti kena ya ka hok jong ki kente bat ki kena. Ban penti kena bayo internet na kabenta ki briu ka Afghanistan bat ban syak ya ki kena kente haki jaka puleh. Ka Taliban kalaong bakila kela nadu bakila sensyar hausnem kat kendai spak kendai po hendriu hadu hajar iwe. Hakaba kila kangru yaki kente banmi nala kiying klem ki bahaying senrang. Bat kiri ka pertei kila ong bakin sapet katkum ka jingkular jongki warla kamlong ka basyai kumno kan le. Ka Taliban kala syak kento haki babun halor ka kular jongki halor ka hok ki kente bat ki kena kente. Haba kila ong baka tayo kala adab bakin pli yaki high school na kabenta ki kena senrang Henry om yaki kente.